Ni mihang'o ya kuhuhira ndawa mwena wa Ruaka kaunti-ini ya Kiambu iria yatinde igitwarithio na mbere ni maabithaa ugima wa mwiri thutha wa andu ana kuhithukio mari na homa ugwati ya coronavirus mwena ucio. Nyumba-ini ici ni kuwa nacio maraikaraga na iria ciatinde ihingitwo gutari mundu ona umwe gwitikiragio kuingira kana kuuma nyumba-ini icio rita njira ya kuhotomia gutherema kwa homa ino. Ni mihang'o iria gutongoretio ni munini wa kaunti kamicina wa mwena ucio Peter Maina uria uhinyiriirie mekuhingura nyumba icio thutha wa mwerekera kuheanwo ni maabithaa ugima wa mwiri kana thirikari nene. Saa hizi tuko hapa kuchunga hii building, hakuna mtu tutakubalia ingie ama atoke mpaka tupate direction. Wakati huu tunafanya fumigation, ni initiative ya government kwamba kwa ajili kulipatikana kesi ya COVID-19 wa client wetu, kwa hivyo ndio sababu government imechukua hatua ya kufanya fumigation. Mau magithiaga na mbere na kwa mwena wa isiri guku Nairobi biacara na ihingirwo thutha wacio gukorwo hingitwo kwa ihinda. Ni kurumirira ahuri a biacara gukorwo mekireire mitaratara iria heanitwo ni thirikari ta kugathika matangi ma gwithamba moko, kuraihaniririo ro hamwe na gwikira turembeko twa maniuru na kanua. Biashara iko chini, lakini vile sasa isili sasa hata sisi tumechukua wizara ya afya maneno yake yote sasa sasa iko tuko diari, alafu tumefuata sheria yote ya wizara ya afya. Social distancing ikuwe hapo, spacing ikuwe, kila mtu avae mask na kila mtu akuwe na sanitizer kwa mfuko. Ona gukiri uguo ahuri a biacara ni moritio kwaga kuhuthiriria muking'uki giki ni githiete na mbere na kwagagia bururi kuona namba ya arwaru no kwambatira batira. Handu-ini ha Kameme TV Geto Nduta wa Nyuthe.